Mari makan guys. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi guys di channel Kang Adip. Seperti biasa di sini saya mau makan-makan lagi guys. Lauknya ada ayam goreng, selada air, lalapnya ada jengkol muda, ada lenca di sini, ada sambal juga guys. Aduh, gak usah berlama-lama guys. Sebelum kita makan, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana minum lagi guys. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Aduh, kabita ya guys ya. Coba lah. Mari makan guys. Enggak. Oh, punya. Ini juga guys. Hmm.
Hmm. Ping. Hmm. 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 Ah, ya. Hmm.
Hmm. Sambalnya mantap guys, rendang. Hmm.
Aduh. Alhamdulillah guys. Mantap. Segitu doang guys mukbang hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga dibagikan ya teman-teman. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.